Pamirsa anutin data saking Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkartan Kabupaten Karangasem selami 6 bulan pungkuran. Kebakaran lahan ring Kabupaten Karangasem kauningin kantos lelima kasus. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem Made Agus Budiasa Mausang ngawit Januari kantos ring tengahing bulan Juli warsane mangkin Damkartan Karangasem sampun nampenin kirang langkung lelima kebakaran lahan sane samian kepanggihin ring Kecamatan Kubu. Widangan Kubu kauningin dengan pisan kapanggih kebakaran lahan. Sane ngawinang kramo kaptiang mangdane yatna tur setata nyelahin tegalan ipun. Mangda pet prada wenten kebakaran sida digelis ketampenin. Budiasa maosang kasus kebakaran lahan pinih anyar kepanggih ring wilayah Banjar Dinas Candigehe, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Jimbar lahan sanepun kantos kali hektar. Baik ketandane maosang durung sida ngajan tenang napi pamidabdab kebakaran incap mawinan dane sampun manggih apine ageng. Nanging ketar kayang sang kaning kawidangan irike kering sane dangan ngautuang kebakaran. Eka Parananda Bali Pos.